nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Kristo yeza kuzwe bavandimwe mukuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu. Ni igice cya kabiri cy'ikiganiro kuri mutagatifu Margarita Maria Alacoque. Uriya mutagatifu twamwigiraho urukundo rwo kuba inkoramutima ya Yezu. Inkoramutima ya Yezu, tumarana igihe nawe dushengerera isakaramentu ry'Ukaristiya. Dore amasezerano uyu munsi mbafitiye ndashaka kubabwira, amasezerano 12 Yezu yabwiye mutagatifu Margarita Maria, ariko ashaka kuyabwira n'abandi bose bazubahiriza umunsi w'imboneka, isaha ntagatifu, bakabigira amezi 9 yikurikiranya. No kuvuga yabisezeranyije abageza kuri umunsi bahawe penitensiya, biyugoroye n'Imana ku buryo nyine biyunga nayo muri iryo sakramentu, hanyuma bakakora isaha ntagatifu kandi bagahazwa kwa gatanu w'imboneka, byikurikiranyije amezi 9. N'amasezerano mwakumva ko namwe yabaryohera muramutse mubishyize mu bikorwa, ko nta nubwo bikomeye cyane. Yezu yabwiye mutagatifu Margarita Maria ko abazubahiriza imboneka ku buryo nyine bwuzuye, maze kuvuga, yaravuze muri aya magambo ati: nzabaha ingabire zose bakeneye mu nshingano zabo, mu buzima barimo. Irya kabiri, nzashyira amahoro mu ngo zabo. Irya gatatu, nzabahoza mu mabare bwabo bwose. Irya kane, nzababera ubuhungiro bwizewe mu gihe bariho, cyane cyane ku isaha yabo ya nyuma. Irya gatanu, nzahunda umugisha ku buryo bazerekezaho amaboko byose. Irya gatandatu, abanyabyaha bazabonera imbabazi mu mutima wanjye, wo soko y'inyanja y'impuhwe zanjye. Irya karindwi, abakazuyazi bazagurumana urukundo. Irya munani, roho zisanzwe zishyushye zizegera ubutungane ku buryo bwisumbuyeho kandi bwihuse. Irya 9, ingo zimitswemo ishusho y'umutima mutagatifu wa Yezu mutagatifu kandi ikaba ihubashywe, nzaziha umugisha. Irya 10, nzaha abasaserdoti impano yo gukora ku mutima w'abanyabyaha banangiye. Irya 11, abazakwirakwiza ubuyoboke bw'umutima mutagatifu, amazina yabo nzayandika mu mutima wanjye ubudasibama. Irya 12, abazahazwa iya gatanu y'imboneka zikurikiranye ntibazapfa bitunguranye badahawe amasakaramentu, umutima wanjye uzabakira. Ngaya amasezerano y'abantu biyemeje kuba inkoramutima za Yezu mu Karistiya, abubahiriza imboneka, abategereje. Urumva ko ubuciye kubiri n'umuriro w'iteka, ubuciye kubiri n'ubucibwe. Ikintu nge mbona kiri muri aya masezerano kandi kuko nuko koko umutima wa Yezu niwo soko y'impuhwe atugirira. Mbona mu bihe uko bigenda bisimburana, uko ubuyoboke tugenda twubwinjiramo, niba winjiye mu mutima mutagatifu wa Yezu uragushyikiriza impuhwe z'Imana, winjiye ku mpuhwe z'Imana zagushyikiriza umutima wa Yezu. Niko ko nababwiye ngo kamere ziranga Imana zirasobekeranye, kandi iho winjiriye hose yakugeza ku Mana yose uko yakabaye. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.